IPRA Director ahem ke Jepangno. Dima hasau long vir sambudhanapan kachikimo. News time along pen kato kowe phanta kardom pachuriklo nunar juponik tha bir tang ton pen Assam Information and Public Relations IPRA Director Rajiv Prasad Borwa thang krehini arni difu lamding atowar along kido difu district IPRA sai kamasai phula pen chokomara phan chetong dam lapen alang lila metpo rongbong terang phanta chetong dam Director Borwa, District IPRA Deputy Director Pencheng Rok Chokomara Phan kapache thangahin RD ki PJ Phan asan lam paritekang aprang biortalong ke paklangateng IPRA Director Rajiv Prasad Borwa thang kep arnigang sam difurong sepinang pali All Assam Motor Workers Parishad Lapen India Road Transport Worker Federation atum thang krehini arni ghonta krehini Assam adangpi chokabon ke phajok karbiang long along ta truck bus haihui towar chileng liason se thekpon long Difurong supipen Guwahati bithe kake kedama bus kacileng liajok rat katora rinti halapu Bokochan subdivision penta bus celeng wang bepusi Bokochan penilituma pherang ke card news along birta nang pali Jadikhe Naiso Hosom, Dimasa Students Union, All Dimasa Students Association, Dimasa Mother Association, Lapen Dimasa Women Society atum thang krehini arni Dimasa rong supi haflong along Vir Sambudhan alamu kimodam. Vir Sambudhan British aridenga pran ke daman nogbi. Vir Sambudhan akumlena phan adab mira lekipa ipensi saimo pangcheng ponlo. IAS Barim Subha long my life. Jadikhe Naiso Hosom amai pu kailan dologa pu pencheng lokpin an ke thikidingatum Vir Sambudhan phan ardom dun. Non malam sopor pandhina parman bir tamang to manik sina Kaziranga English Academy future flourishes here. Opposite ISBT Karchuk, Guwahati, an English medium co-educational, fully residential 10+12 school affiliated to CBSE, New Delhi. Spot admission for the classes 3 to 9 for the session 2018 and 19, for class 11 for the month of April 2018. Please do visit Singhasan Hotel on 13th of February 2018 from 10 AM onwards. And for more details, please contact at the number given on screen. Amlapati, Difu 782460, affiliated to CBSE, New Delhi. Admission open, Montessori up to class 9. Issue of prospectus and admission form from 1st of December 2017. Facilities like Boys and Girls Hostel, audio-visual teaching aid with projector, Smart Class Next Education Inter Private Limited, arts and dance classes, etc. Montessori classes will start from 1st week of January 2018. For admission details, please contact 03671 273084 or 7896 971 592 or 8724068454 or 8472091283. Pininilihin penkato koi mataisip Birta Kemido. Birta Kemiki lapuson henlo El Fresco The Talent Show Season 2 nan praptin pen klang dapu. Nasin nang litumta labang solong cepati dun jining hang urute bang ikha rapet nang cepati dun. For more information, you can contact at the number given on screen, or you can also visit Card News office at office hours. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la pentesri alang hithi gulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk,
Thelua Kreng, Chitronola, Ukthor Pen Chenglok Ong Dung Hemalong Akenang Sot Hormu Longpon Igji. Dian amo people sarbir talong bang thulo West Karbi Anglong Penche Koinot Kampur Divisional Forest Aside Kamatalom Borpathar Ingnamrai Komatum Thangthang Krisia Jo Langrai Sang Tikipur Ia Pama Machine Nepsi Chipari Deng Singimari Pandit Ghat Along Sang Tikipur Hutsi Laso Machine Ingnamrai Komatum Chipari Simdun Pusi Baithalang Sopenil Tuma Pherangke Jason Hikat News Along Biotanang Pale Sanggita Kakoti Asam along Nongkat Thangklong Alun Sepi Alang li Guwahati Pen Karbi Anglong Kewang Abirta Long Pen Thangthang Chris Yarni Kad News Apherang Ketum Difu Circuit House along Damsi Lun Sepi Aphan Chetong Dam Lasi Lang Ikta Alang li Kad News Camera along Karbi Anglong along the opening JC Lun Ijirta Lun Assam Janasan Joga Director Rajib Prakash Borwa Difrong Supi Kewang Hutsi Alang Lita Ahemasur along Arya Sonangdun সুন্দৰ এখন ঠাই সুন্দৰ এটা পাহাৰীয়া পৰিবেশ পাহাৰীয়া ৰাস্তা ঘাট ইমান ধুনীয়া আৰু চাৰিওফালে মানে নেচাৰেল বিউটি গছ লতাৰে ভৰপুৰ আৰু খুব ভাল লাগিছে মোৰ বান্ধৱী একদম সৰু কালৰ কলেজীয়া বান্ধৱী পাইছো উমাসী শইকীয়া তাই মোক ইফাল সিফাল বহুত ঘূৰালে গোটেই চালু ডিফু কলেজ চালু আপোনাৰ অফিচ বিলাক চালু চাৰিওফালে ঘূৰিলো আৰু ডিফুখন গোটেই কেম্পাছটো গোটেইটো মানে সিনাৰীটো ইমান ধুনীয়া আৰু ইয়াত মই ইমান ধুনীয়া ইটালিয়ান ঘৰ কিছুমান দেখিছো এইনকা মানে ভাল লাগিছে খুব ভাল লাগিছে পৰিবেশটো আৰু ৱেডাৰটো খুব সুন্দৰ বেছ ভাল লাগিছে গানৰ কলি ঠিক আছে মই অকমান গাইছো এটো মই উদিত নাৰায়ণৰ লগত ডুৱেট গাইছিলো নিৰিবিলি গধুলি এলবামত হেতুকে অকমান গাইছো তোমাৰ মৰমতে মন দহিছে তোমাৰ পৰখতে মন নাচিছে ইমান আকুলোৱা জানো না জানা কিয় নুবুজা জানো না জানা কিয় নুবুজা তোমাৰ মৰমতে মন দহিছে তোমাৰ পৰখতে মন নাচিছে আৰু ইয়াত আহি পেলাই মোক আটাইবোৰে ডিফুবাসী ৰাইজে ইমান মৰম চেনেহ দিছে খুব ভাল লাগিছে আটাইৰে মৰম চেনেহ দেখি পেলাই মানে নথৈ মানে আপ্লুত হৈছো Biarta Bangkila Pasikang Tonpon Iglo Leng Mom the News Channel Domit Takme Kurang Tu